akereka kenyini tuli akitweka kino kya Kai Country Resort kandi ngo tugambire timu yetu eyisaza eya Mwenge South neza kuba ine hano ekitweta fundraising kandi niyo fundraising kutandika habo kuba ntuza kuba tuineyo fundraising ezindi nyingi muno iwe nanya kulioku kimanye hano Kai Country Resort kusangibwa ifo Kampala Road sobwera ku bantu tuli ekyakiro kino kandi ntunihira minister wetu Aboli Kamuli Kutesa kuba niwe na kickstartinga fundraising enu ya Mwenge South. Mwenge South neza kuba nesamba mpaka zenu za MTN Toro Kingdom Basaza kandi sobora kuba nohekaho kandi sobora kuba ntupulaningira timu yetu enu eyisaza yetu area South. Patrick Mwangusha wa Mwenge TV sawe kuba tuikiro netu mwebale mwana.